Voilà bo fandiki rek o fogole internet ke i ɓatu njegoɗa yo maak rek mosando ha a yona nene yonna fa ina site internet fe na karla i ngarna meke no sate fe Bambougar Malick i soɓida champion fa maak ye i njasnono fo champion fe mbatma koy ngarna xaritum ngatna conseil ten ref Ousmane Baro o xeke i njasnotina koy yakarame ko ona rek wax deg ndeysaan a yifa mat jigna wax deg yàlla te refa ando naye wax deg i mbaskani lamtini golle fo simangol le i sok koy njeg ka i lamtuna rek no ngeke i mbi'idna meke no sate fe Bambougar Malick mbaldo yaboy mbede jam golle fo simangol le min wela Aissatou Kor nda me xoyel Astou Kor koy yes Astou Kor fogamo foog me xaye koy a kara i ngarna meke oxe taxna i ngar meen a jeg ka tetna fo o ɓiya ref o ndano wala o poga ref xa reftu ndax itam lay kim to andim nda wona lay kana dunof wiin ande keke ando ndax itam a jega ɗet na meke te champion CFA CFA fane nu ngarana de o ɓeeso koy me gena jafe-jafe dollo hit Bambougar o ɓeesa ref a ref no njom ne ya te wasna école a miña yaam njom soom tax te ref no njom ne i a tega ret sax bo i yekiran i mofay bo ɓiya koor ake ngara foga ine CFA ɓisida drapeau i mbañtan te ɓoow te ten dal njom a bugu Pape ma leyne i mbasin Papum koy a bug affaire njom rek a bugin te ref no njom ne rek a nanga reta njom jeg kate jam mi aussi i ande kena bugu to gaga taw te was njom i mbasin ten rek roga dimle in a mako in i ine salanan rek njom ne hedan te moof ba fadik aren kaga rek i salanan njom to refanga ten ci'e maak respect nuna we na yaay fa fapit ba faale in fasi jom rek ande keke bisong o fi o pare anga pare a waaw nuna leya ten lakasit wo bat donin toujours a nanga reta njom papum refa temen Papa ñaka toujours a nanga reta rek leyami nuna na ñapang histoire fi ke bisonga o pare ten xaad nuna leya ten lakasit ba faale in o leyange keke fiyona dal warino fi leyne i rek waaw xetanga fo maak simnin xetanga fo tokorof ke simnen xetaranga fo fapop ke simnen kaga rek a ref njom dal jege benn problème wo dal nuna atang problème ƴufi mais xan leyom leng anda ye in fa iten i ngetano drapeau in xet bo ma toxon te fañamo ci nam ga toga est ce que leyamo ten leyramo ten a leyramo ten koy wax de cirang to ina to maaf rem bo was to jegimi naak comme te war amo ci naak nam ga toga itam ya boy xajale yo ten wax dëgg andit anga ne moom ci leyne ci yeno ten waaw parce que win moom a mboga yi to andir ke yam ten kaga daawun anda leyanga njafe-njafe rek dena fo mbogu ngor ke dena fo mbogu i dena fo mbogu ken taxun leyne njom ne parce que roga bekang ten ken bugo bo ref ten nangi fiya ndang rek i nu leyonge ci yen ciyam o wangango ci nu heñ ni butu o ciin nuno fo mbogu mbog njom fokatirim nun o leyanga njom njafe fop mbogu waaw simena koore simena juufo simena fayo simena coro fop mbogu ino fop mbogu ken taxu dal leyne yo naga mafir ka dal jege coow jege dara nu hettona dal mafir yo roga ciyangang o jang roga ciyanginan ande xane roog ciiram kaga rek ref njom i kaga ref njom waaw jerejef ya in sakaram yakar me xaye i njega dayo maak no ke ando ten ref na kadu ke lewona ken rek conseil fa ando naye i cungogan i ngalatogan ndax itam i ndetan maynu ka ando naye wax deg yàlla parfois i naga soxla a ken kono fogole internet ke fogame koy meke i mbegit ka te ref émission fe njoko njala paax le grand champion na caɓales jaɓan na in i ngar ndax i mbagano mbi'ito mbiño lakas mais na saate kon plaisir i njeguna ngar na saate fe njasnor fa njasnor fi ɓasil ne njasnor ngen tan njasnor fi qad ke itam kon ne i mbika rek xeƴa coɗanum dig daji inchallah na émission fa lakas joko njal adelo waga no ma hono enta yibi boy bi voilà voilà
Okay. Adelo ga no ma ko eto yibi. Ya ko jobi nak boy di wala voilà